Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Ningelak ulbal sahun jigreheb lekak ahel, Solok Salisantilhu. Lishholomile katsolbal chiruli kutana innashye, Daniel 2. Liqaqwa Dios kishkut besi chiruheb lishtenamit, likarutak ulumang sa shlakikeb likutan, nak ebain, maka eb chikshkwangilaleb, nakanaw naksalihona lain, eb lishtenamit liqaqwa, likek amek chipreshil aran Babilonia, utsashyankeb kwa nakwichaklak Daniel, chik angelak chiruli akwabeh. Haan tsakal lihonal, akjokeb chishtokhbal rish li inka us likeshbanuchak, hoheb lishnash chukwa, hoheb haanakwi sa lihona lain. Li capítulo 2 na atinak chirish lishmatk lak Nabucodonosor. Taqilib karuna shyeqeli versículo 31 toxali versículo 35. La atta takwabeh shakwil samoy uhun nimla halam shakshojaku ashalna lemtsunkru utkhwal shikwahel rilbal lishholom haan tsakal chabil or eblishtel utli reshchol haan tsakal plat li rushsa utlishkirish haan qanchij eblira haan khunes chij ut eblirok haan yikhach chij ut yikhach seb naqyukat chiril balaan khun lipek arina ko nakto shaqliq bayak utaqak eretali karujochi shebal naqyukat chiril balaan khun lipek shelung chaqsashnah lima khun kitochok chaqre ut kolnaq chirok li khalamu kishkok puki kihukek chishkhuni li khalamu ut kishk akhiri chan lichij ut li seb li qanchij li plat ut li or chanchan khunes kaqikim sasaqeil naqshkanak ut shkamek chishkhunil shpan li iqchan chi inka shkanak retalil aban li pik li shkhukukre li khalamu shkanak choksh nimal rutzul ut shramchan chishkhunil li ruchichoj aruna rakhshye balqe chishkhunilain ai hun li esil li kishkul li qawa Nabucodonosor ut ki tenqak shban li qawa Daniel chisholo bankil chiru aruna shkhalam uchi li khalan qeb chichij li shku bankil lana qakeretal naqshtikib chaqrikin li shkholom khunes oro tokhretal naqikulak chi jubil rikin li seb sa khun chikli atin naruna qayenak walter to tsaqal tsaq naqkishtikib li naqatawsa li shkholom tsaqal li khalam uchain tokhretal naqmaga achik tsaq tokhsaeb li roq manakorwana naqkwan roy peninkil naqtacha biloq chishkhunil choqe sashbena ruchi chojain sahunchik atin matohtaqatawtuk li tuqtukilal matokwang chisa ma tacha biloq mata kobresiq li ruchi chojain shban li kwing utlishaq benkil ni nawnaq la atakwina kanawchikan inka kahkwi li qagwa Dios kwanshkwankil chishbanun kilaan Joko chishke bal retal naqsashben li qaruchi choj numta khenaq li railal lima usilal li kamsink li plet li jochish kamal nabaleb li poyenam khokok khoning chikamk chisachk ahosh rail rabinkilaan aqliqa kwa Jesus ak kishyeh kuchaq resila lain utsalihu Mateo 24:6 ut 7 nashye terabiat qnaqyoq li kamsikh ib malakh ut yal resil li yalok abanan chek retal meshikwak chan shbanak tentota kulman qain aban tokh mahi aqli rosokhik te kwakli qeq chishkam zingil ribe tenamit rikin khalanchik tenamit li akwabeh rikin khalanchik akwabeh ut ta kwan qeq kweh ut hik sa nabal chinakh li qaqwa nashti resil lik aruta chalq chubeh choqre li qaruchi joj utrik ina in taqaraq liqak ahel chiruli kutanain shnaw bal naqli qaqwa nashye resilalqe renaqla o taqakaw resiqib renaqla o taqanaw renaqla o toruq chishkol balqib chiru chishkhuni likaru yo chikulmang sashben liqaru chijoj madio shako naqshina goch beni chiruli khunk amuka in saliqa ahel Solok Salisantilhu aban boqbilat renaqto goch beni sakhon chikliqa ahel